ebindi kubanga first of all n'okumatiza obumatiza abantu bo community nti ekyabaawula wakizula nti omwana ow'omusanvu tiiwuwo n'olw'ensonga eyo obufumbo bwafiirawo lutalo n'omwana ow'omusanvu ono eibanga ly'obaire naye ng'akweta baaba taidi wena toidi oluganda lwe mwazimba okwenda okulumena okoti bukikoona omwana buti mubinge gano kubanga tiniza amuzaala mwene niwo osooka mu buliri okulira amaziga njakitandika ntya aye kikyenta mutayireemu aye kikyentaasa okwiza ojja okubona nga likyoyiza wazira emyaka na mulina okuba ni conflict resolution mechanisms edil well defined ebibatabula nga bitegerekeka nga buli omu agidde era n'omukyala gwolina oba omwami gwolina kaidi nti Muyanga wakubira mukyala Mwesigwa nga mukyala owange tugeze wafuna isimu lyo ategera nti Muyanga ali kunkubira mbonekana niziza Grace very good alikwenda twagana oyo mumuyidu mwamutongoza twogere ekaba tuvuma n'okutuvuma omukazi yakati wakiri wakakobere ku mulamuluusi ayena nkali ono yeyidde obulungi ekyo kyajja otambuza kunyembe n'omwenge ng'aleekulaga nti afazaali credibility yoole nguligo wakobeirewo yaba alina omuntu nga mwamumaniira tikikaabakosa okumukobera nga nolakoba nti ojja mukobera nkuwa isimu olope katugeze bwe manfuni obuzibu ne mukazi wange n'ayogera n'emina bw'aba omuwala ng'alina omukwano ne maama we akatya afazaali kale waakiri kasa yakobeire maama nina abantu bemboire nga kabiti bendera kwera kintu kyetebwa bamaama baibwe kutegera bagemaku wabula omuntu yokobera wajja wakoba maama oli oti wetu omuyirize mwidi ebyo byajja okuba bakolositika kabiri nga tayenda akobera emina yetinze Simon Muyanga Lutaaya abantu bonna bwe bakulema okukobera lwakiri kobera maama n'ojja okobera maama kuzira ku buki in fact nibojja n'okuba maama wange oti maama okiti nayenda mutabani wo yangemye nga sitaani yankemi nayenda maama ndi kukusaba mu maiso ga Katonda n'agaggo nkwetonderi abaire sitaani maama bwandeta nga naali ku binko tuyinza n'okusigalawo dani okuwulira nti biri kutambula bantu bandi eri abantu b'okuba nakandi awo yakobye mukyalo ngali bwana nkuba atya tidda kuwulira my mother nsobola okuwulira ayi kabiri mukazi wange tayenda nkobere maama oli kukitegera tayenda nkobera ani maama ona mukobera yategira nti buti family n'ekyafumbirwa akiwewe sikasobola kujja mukyalo tikayala wanandala ino bengeri gye maama buti ayandidde nsoni dingema nga kabiri yandyenze wakiri wandibako bamulamuluusi emyaka ana omwami wo alina okubira isimu nga eiro gire mu workshop obo gire nga isimu lyali kuba tiri yakwekanga ntoyinza okuba n'omusaada owundi wabula isimu lirina okuba nga liri ku aiminga okutegeera otuuse bulungi olisula bulungi ekyeyuba kuzira kipimo kukyeyuba kunze nenda kwogera mazima oti n'omusezi agula esowaani kunze kuyuba kuzira mukubira anti okuba is okay aye okuba nga omutima gulowooza nti oba probably tekukubanga omwekakasamu okusinza ku kipa nti by myaka ano olina okuba nga oli sure waba myaka natabaliganga kiweekanganga tiika baluwa tiika meseji tavaawo oidi tulina abakazi nga netiwaaka egemera ku luya buli lwafuna isimu yayira ku luya buli lwafuna isimu yava wooli buli lwafuna isimu yasuka ku kiwulo oyo weekangamu tava ku message kwira mu WhatsApp okitegeera time after time very good akuliisa ekyeigulo yakulambaza bulungi yamanya ati buti omuntu wange alifuluusa yatandika okuba ku message bw'abanga ku myaka ana ali mu otuntu otwo awo yoni wakati njiire bugono
tufiirirwa oba ku tensioni bwe digere ebiri wakati mufu munamuzika bwire okwenda kutegeera alikola ki kigamba amagundi omufu leero munaalya mulye nti ndibona dirisa tutolikola ki kuba babusadde be batusobwe tubuuza otandikira mugiye mama wale ni wanji ekikoba leero omufu niye bamulekeire kitegeeza nibonabona bawoirewo niwo osigairewo kitegeere mama wale ni wanji bakwala okuzimba amagombe tibonabona bagiire osigayo niwo ojja okugazimba so ebyeyuba tubuuza but ate emyakaana ntekwa nga ntegeere omukazi wange alina safety valve mwangu wakagere bamuwuubawuuba oba yagumira kunze n'ebizibu byaife nibwajja yajja ayinda kwekuumaire eri abakazi bonasobola kuleka oti ayinda kwekuumaire nga wali nomubona amaiso gamuli mu ngalo nga wotaawo kukonakoona olina omukazi mumaze naye emyaka 4 mwaka yo okutuyamba mu nsonga emirundi 2 kayenze balamu. I really get your point gyewakoba nti baba baffe bakuba hitinga jackpot kuba abakyala abo babaire mu maka ago baba baffe bavaawo yasigalawo nga tali kuvaawo ziramulobera Kwenda yafuukana na mwandu n'omukisa ayinagwo yakati yekubira mama wange yakobanga nga tuwaya baba nga akaali kufa ye yakoberangawo nti ebyombo bamugaba tibutikuba baba afuire bamugabire mulamu we yayogererangawo nga nona akaali kufa ati nze sinze nze ndi mukazi